Asibingelele abantu wonke amagumbi amano omhlaba, sithi sanibonani. Kwande ngisithi mabaphile abantu, singenakho okubi esikuphethe ezandleni nakuyo imizimba yethu, kodwa siphethe impilo. Ngisithi abagulayo wonke amagumbi amane omhlaba mabaphile, bese ngidlulisa ukubonga ebantwini engisahambisana nabo kuzo zonke izinhlangothi zomhlaba, njengoba ke thina abanye sisiza umhlaba wonke jikelele, singabhekeli endaweni eyodwa. Yikho-ke thina singabantu abahlezi behamba amazwe namazwe kuzo zonke izinhlaka zezwe of Africa sesihambile. Angeke sithi sesihambe yonke i-Afrika ngoba khona amanye amazwe esingawazi. Ukuthi nomkhulu wami washone ngibiza ngoDubai ngesizathu sokuthi siyalazi lelo lizwe, siyahamba kilo siyosiza, sisahamba kilo futhi sisazohamba siyosiza. Ngibonge futhi abangibiza e-Ireland, sisazofika futhi e-Ireland bantu bakithi, njengoba nje singodlozi khulu global. Lelo gama alifikanga ngokuzidobhela. Udlozikulu akusogama engazidobhela lona, ligama ledlozi lami. Engudlozi khulu inyanga ziyamkhothamela, inkanyamba ezikhotha amanxeba. Kodwa engumuntu ongenankinga nomuntu, ngiba nenkinga nomuntu oba nenkinga nami. Ngidinga umuntu ongizwisisayo. Njengoba nje ngiphambi kwenu ngifuna ukudlulisa nje into encane. Ngicela umuntu angangifoneli engazazi ukuthi ufunani. Ukuba nomusa nothando ebantwini akusho ukuthi umuntu angi-WhatsApp eqeda isikhathi sabantu engisuka ngibasiza, aqede nesami isikhathi engisuka ngibhizi ngabantu abayaziyo into abayifunayo empilweni zabo. Lokho ngicela abantu bame ngakho, ngoba angiyona i-ground yokudlalela. Angithandi ukudlalisa umuntu, ngakho nami angithandi ukudlaliswa. Nginenhlonipho kakhulu enzima futhi, kodwa-ke kunabantu asebezoba ngenze into engayicabanganga, ngoba ngibona ngathi kwesinye isikhathi ngizogcina ngilahlekelwa ngunembeza. Ukulahlekelwa kwami ngunembeza ukuthi ungangikhandisa into uqeda ungazi ukuzoyithatha, kuzosa kwelinye ilanga isemnyango wakho, ukuthi uzoyisebenzisa kanjani uzobona wena, ngoba ungikhandisile leyo nto, ngikhande ngegama lakho. Angeke ngiyinikeze omunye umuntu into sengiyikhande ngegama lakho. Engingasho ngezinye indlela, usihlalisela abanye abantu abafuna usizo ama-resources wabo, ngoba like asinalo iplazi lokufuya iy'lwane zamafutha, asinalo iplazi lokufuya iy'lwane for amathambo noma iy'nkakhayi. Lezo zinto zitholakala nzima bantu bakithi.
zenzelwe kakhulu abantu abayibo abafuna usizo lwamaqiniso, hhayi abantu ukuthi bafuna ukukholisa ukuxoxa nami. Angikholisi ukuxoxa, ngisemsebenzini wesintu. Njengoba ngishilo ngathi 21 years ngisebenza abantu kuze kube namhlanje. Into yokuqala eyenza ukuthi ngibe kule ndima for isikhathi eside esingaka, inhlonipho yinto yokuqala. Noma ngabe uyazi impande, kodwa into yokuqala empilweni yomuntu before ngenza okunye inhlonipho. Awungeke ube yilutho mangabe inhlonipho ungenayo ebantwini. Yikho nami engikudingayo ebantwini. Ngingakhulumi kakhulu kulokho, kodwa nginalo ithemba onendlebe uzwile. Ngoba mangikhanda lezi zinto ngiyajula, bantu bakithi. Angisebenzisi ukuba yimi njengobona lapha ngikhuluma phambi kwesikrini ku-YouTube. Ngiyashintsha ngibe ngenye into, ngisebenze ngokwedlozi. Ngikhohlwe nefoni ukuthi kwesinye isikhathi ifoni mayiringa ngingalibambi ucingo ngoba ngisuka ngikwenye into. Yingakho bazali bami, bantu bakithi, asizwisisaneni kulokho. Siqhubeni uhambo lwethu lwesintu kahle. Ngaleyo ndlela sizothola ukuphila. Ungazi futhi ngokudelela noma ngokungazithembi kwakho, noma ngokungabi nethemba. Kodwa-ke iza ngokwazi into oyifunayo. Ungabi inhliziyo mbili, iba inhliziyo nye. Ngaba inhliziyo nye, nathi kuba lula kithi ukuthi izinto zakho sikwenzele zona, uzazi izindaba zakho. Ake ngibuye kanje, bantu bakithi. Ngizoqala la. Kunalaba bantu ebethi ngisuka ngikhuluma nabo ngithi indaba yamakhadi yasebhenki yemali engena ebhankeni. Ngifuna ukulungisa noma ngithi siqondise i-spelling. Masiqondise i-spelling. Nabantu ngokuthi mangabe ngithi le mali esiyenzela abantu ebhenki ngekhadi lakhe. Abanye abantu nabantu abafake imali ku-account, thola ukuthi njengoba nisithi inkanyiso yaleyo mali siyenza ukuthi ingene ebhenki ngekhadi lakho negama lakho uqobo, hhayi ikhadi livulelwe ngomunye umuntu kodwa ikhadi lakho. Njengoba sisithi ungu-2.5, maye ngu-2.5 bese sithi umuntu uba no-500 wakho awuphathayo esibuya siwusebenze ngayo leyo mali. Ngeke ngikukhulume konke ngoba ezinye izinto zisensitive ukuthi ngingazikhuluma phambi ka-YouTube. Uthole ukuthi umuntu sethethe wafaka wonke u-3,000 usuhlangene nale mali yakho 500 esufuna ukuthi siyosebenza bese siyawudeposit. Uzofaka kanjani ngoba lo 500 ngiyafuna ubuye uphethe ngesandla nekhadi lakho. Especially ngikhulumela kulabo bantu abayenza i-transfer. Thola se-transfer konke no-500 wakhe kwasiba kube 3,000. Kathi-ke u-transfer u-2.5 mangumuntu otransferayo ngoba abanye abantu bathi bona igoli balisaba ukuphatha u-cash, ukuthi abantu egoli bayalithatha, bayakwazi ukuthi bamthathele imali. Kodwa-ke
Angikaze ngibe neclient ngisho elilodwa eliyake lifike kimi elibuyayo imali izofuna usizo kimi libe le-report ukuthi endleleni liye lathathela imali. Yingoba yikho ngilayela ukuthi mangabe ubuza ukuthi ufanele uyenzeni before usiza kimi ngutshele, ngoba senzelwe ukuthi amadlozi akuvikele kokunye nokunye, kungabi khona inkinga ekuvelelayo endleleni, ngoba uma usiza kimi usuka uvikelekile. Yingakho-ke mangabe ungulwana o-transfer-yayo u-500 uyawuphatha ngesandla, uphathe nekhadi lakho, siyabuya sikulungisele, ngoba lo 500 sinendlela esiyisebenza ngakhona, okuwukuthi uyabe ufuna izithukuthuku zakho ngemva kokubana siwusebenza. Singasho ukuthi mhlawumbe ufanele ujime, mhlawumbe ubusiyajuluka bese siyafuna siyawuyesula izithukuthuku zakho, cha. Noma nje ebusheni bakho uyakwazi ukuyesula ngawo lo 500 bese siyawusebenza, sithathe ne-account number yakho bese siyakudiphozela-ke imali yakho ibisizoqala ukungena. And into yokuqala leyo mali is once off. So yingakho mangisithi once off, of which mangabe ungaphatha u-1.5 esayidini siyabe sikusebenzele wona, okuwukuthi uma siyadephozitha u-500 iyangena le mali, ma siyadephozitha omunye u-500 iyangena le mali, ma siyadephozitha omunye u-500 iyangena le mali kathathu. Kodwa ma uyowaphatha u-500 iba izongena kanye, ma uphatha 1.5 izongena kathathu, ngoba iyabe idephozitha ngama-500 kuphela. Leyo-ke inkaniso yayo ingu-2.5. Kodwa-ke into engithanda ukuthi ngiyikhulume ukuthi every time leyo mali ingena, ma ingene once off ngo-500 wakho, siyathatha thina u-10% wale mali oyitholileyo. Abantu bakithi lingi-understand. Lokho ngikhuluma ebantwini abayibo abadinga usizo, hhayi umuntu ozobuya azongichithela isikhathi sami, engichithela isikhathi sabantu engisuka ngibhizi ngabo, abantu abayibo abafuna usizo. Angikho ukuthi si-entertain, angikho entertainment. Ngisiza abantu abayibo abafuna usizo, ngoba ma uluthola usizo nami ngiyasizakala kuwe. Yingakho ngiyathanda ukuthi sizwisisane bantu bakithi, bese siba nabantu, ngoba izandla azilingani. Uthola ukuthi umuntu uyaludinga usizo kuyintebe yemali, ku-wallet noma kuyiphondo. Njengoba ngisisho ngithi sinayo ukuthi uyakhanyisa ngenkanyiso ka-3.5. Bese ngibuya futhi ukuthi mangabe unenkinga uyakhuluma kumelaphi ukuthi cha, nginenkinga ethile, kodwa ngisho ukuthi mangisithi unenkinga ethile sokumele ubuye ulengise izandla. Uyakwazi ukuphatha okuthile, kodwa-ke angitshongo ukuthi kuleyo msebenzi wezimali ufanele uphathe imali ezokuthi angeke ngikwazi ukuthi ngikuhlanganisele izinto zakho. Kufanele uphathe ukuthi nami ngizokwazi ukuthi mangikhipha esikhwameni sami subuya uzobonga futhi uphatha into ebambekayo. Ungizwe kahle, mangabe into ebambekayo manganawo 3.5, uyakwazi ukuthi uphathe u-2.5, ngiyakunikeza usizo. Ungathi mangabe usuphumelele ubusubaleka, ngoba entweni yokuqala yikho ngikunikeza into yami, ngiyakwazi ukuthi mangabe uphumelele uyabuya, akukho lapho ozobaleka uye khona. Yingakho ungizwa ngisisho ngithi uyakwazi ukukhanyisa kulezi zinto ngo-3.5. Ma unganawo 3.5 uyakwazi ukuwuphatha u-2.5,
ngibuye ngikusize. Kodwa-ke lezo zinto engisuke ngithi uzithenge uzofanele uzithenge wena ukuze ukwazi ukuluthola usizo lolo usuke ulufuna. Ngithanda ukubonga kini mahlabezulu. Ngisithi okhulumayo-ke engudlozikhulu, uNyangazia Mkhothamela, indoda ezithobileyo komunye nomunye, engenakho ukuziphakamisa, engaziphakamisi ngobukhazikhazi ngoba ubukhazikhazi abelaphi. Idlozi ilo lisebenzayo emuntwini, idlozi ilo elelaphayo. Ingakho ngisithi-ke abantu baphile konke amagumbi amane omhlaba, abalele ezibhedlela nabadinga usizo bethola ukuthi iy'nkinga zabo abazazi ukuthi ziyinkinga ndloboni. Ngisithi amadlozi abo abafulathele mawaphenduke ababheke, balapheke, isizwe senkosi sikwazi ukuphila. Gama lami engingalisho ngisithi masibuyeleni esintwini, singaphili isilungu, singayenzi isintu njengesilungu, ngoba iningi lethu selithanda ukuphambula isintu lisenze isilungu. Ngemva kokubana ngingakakhohlwa njalo, kulo msebenzi makithi umsebenzi wezimali, ukuthwebula imali, ngikhuluma nje ngiqede ukuthwebula imali. Mina ngudlozikhulu angeke ngikwazi ukuthi ngikuchazele ukuthi imithi engiyifake lana yilo nalo nalo. Uzothola ukuthi umuthi wami ngiyakunikeza nge-teaspoon, ngithi hamba uyowushisa, uvale endlini uyenze u-1 no-2, ubusuthola into ey'thile ubusuyagcobisa noma kwi-trunk ufake imali ethile. Angeke ngikwazi ukuchazela ukuthi imithi emingakho, uzothola ukuthi ngifake imithi ewu-40 lapho, okusho ukuthi ngesinye isikhathi ngizoqeda usuku lonke ngikuchazela ukuthi ngihlanganise ukuthi nokuthi. Bese siba futhi nabantu kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu sengathi uyakulinga uze kuthiwe ukuthi ungishudele utokoloshe. Into impossible ukuthi le ungayenza ukuthi utokoloshe umshude. Angeke ukwenze lokho ngoba kwesinye isikhathi usuka sekungathi ungumlingi wena. Mangabe wena yinje engakwenza wakho ngokhanda ngovuse bese ngisho ungishudele wona, nawe unje angeke ushude. Nginalithemba abantu bayangizwisisa. Ngingakakhohlwa njalo, imizi yobabamkhulu iyakhiwa, imizi yobabamkhulu iyavuselelwa. Ungantuli ngehlathi umuntu wesilisa, ungantuli ngehlathi umuntu wesifazane, uzoze ubuye nomkhuhlane ongawazi. Umuzi uyakhiwa abantu bakithi, mangabe ungumuntu wahanjelwa ngumuntu wakho, siyakwazi ukuthi sikulethele yena. Sinawo umuthi wokuletha umuntu wakho ohambile, umuntu wesifazane, umuntu wesilisa, ubuya kithi, xhumane nathi sizokulungisela. Induku engavuki siyakwazi ukuthi siyivuse, sivule amapayipi, induku iphefumule. Iphefumule induku ukuze umama angalambi. Sivuselele imizwa yabomama, siyayivuselela imizwa yabomama. Phakame isizwe sakithi, isizwe sakithi sivukeleke. Hhayi lezi zinto zenza ukuphuza amaphilisi wesilungu
amaphilisi lawa ngoyiwasuka futhi emthini wethu wesintu uyokhandwa amaphilisi. Nijike nitshele ukuthi umuthi wesintu unesihlahla ezithile eziyingozi, eyinto engamanga. Sifo senhliziyo bantu bakithi, mangabe umuntu onesifo senhliziyo ayeke ukuphuza amaphilisi abe azothatha umuthi wesintu sinawo, siyakulungisela ukwazi ukuphila kahle, inhliziyo yakho ibuyele esimeni. Ungathi makushisa uzizwa ukuthi umama kazibani uphefumula nzima, intombi kabani, umfazi kabani uphefumula nzima, umuthi wona ukhona. Wozani lizothola umuthi bantu bakithi, siyawukhanda loyo muthi sikunikeze futhi ukuze ufake i-testimony, ngoba ama-testimony vele singo-Mr Testimonies, nawo ama-testimony amaningi. Enye into ebengizoyiqeda futhi ngiyikhulume ngoba kokubana ngivala uhlelo, ungayixoxi imfihlakalo yakho nomunye umuntu. Wona ulando wakho, uKabinde nawe ulando wakhe, uMkhize nawe ulando wakhe, Ncube nawe ulando wakhe, uNdlovu nawe ulando wakhe. Yingakho-ke mawuxoxa imfihlakalo yakho komunye umuntu uzimoshela wena izinto zakho. Ukuzwe lokhu kuzwe kahle, ngisithi mabaphile abantu. Kunezinto esikuthi mangabe sithi uzizile mangikunikeza izinto, ikakhulu izinto zomcebo, ngisithi zila lokho, wona uzuhamba uyodlala leyo nto kuphezu kwamandla wakho ngokwakho. Lokho mina angikungeni ukuthi ngoba mina ngizokutshela ukuthi ungadli ukuthi mangisuthi ungalali nomuntu wesifazane okwezikhathi esingaka, ususithi wena mkhulu, kunzima, kunzima ayikimi. Mina ngiyakwazi ukuqeda isikhathi ngilungisa izinto zakho, ngingahlangani nawe umuntu wesifazane, kungekhona ukuthi ngiyisimane, indoda ephefomayo, ngizwisise lapho. So ingakhona mawuzongiphikisa kukuwe, akukho kimi, kusemandleni akho, ngoba sokucaca ukuthi mhlawumbe uyazi kakhulu. Yingakho-ke mangibonge kulaba abazwisisa umthetho, ngibonge kulaba abazwisisa nabadinga usizo. Engudlozi khulu lo okhulumayo, inyanga ziyangikhothamela, inkanyamba ezikhotha amanxeba, kodwa engenayo sisivunguvungu. Ngisithi mabaphile abantu, umusa nothando kusale kini ngasonke isikhathi. Mawungifuna uyangithola ku-083 20 66 954, 083 20 66 954. My stern warning is, mayangabe ungikhandise into yakho, ngicela ubuye uzoyithatha. Ungathi wena usunikeza excuse engekho, mina sengikhandile into yakho. Ama-appointment, uyafona wenze appointment ukuze ngikwazi ukuthi ngihlanganise into yakho. Appointment yakho uyibambe, inamba 083 20 66 954. Nginalo ithemba abantu bangizwe kahle, ngisithi mabaphile wonke amagumbi omane omhlaba. Ngiyanithanda nonke, inkosi inibusise namadlozi enu alikhothamele. Niphile isizwe sakithi sase-Afrika.